دم باش بینرین هجا خوش دفید و خلاکی دا برنامه جوانه کوی بابت ما یه بجاری لسر دزیا ادبیه که اگر چنه و بوچی و ره و ریشالن وی دیرو که چنه افی بابتی دی گنگشه کم دگل زور برز نویسر عبدالحمید مندانی ما مستحیل بخیر هاتن خیلی دار به ما مستاصلا بلتو بینرید کانال بادین رصاد و برنامه جوان کوی اول دو هیوت ولیویا کوی که کت داوی کل برودی قلت ما هي تجرد بله ما مستا يعني واتيا دزيا ادبي و يعني شو واتيتي ويانجي تو يعني وكي نويسار تو في ديار دي شواد بيني بله اف ديار دا دزيه هم هرش كيفن ذهبيه بلي كود دزيا ادبي هم دزي كيفن تشرج باش تسبي بدن دزيها والدس بيكا ديرو كامرواتي دزي بيدا بيها ومرحلة بمرحلة حتى جاشتيا قناغة نفسينة جدا اف ديار دا هدي جه خواه كري ويا بلاغي بس سردمت كيفن دات بجم اف دزيا كيم ترميجي بركو تكنولوجيا وسوشيال وميديا وتلفزيون في وقت دا نبي بلكي دزيين كي كيم تربطن اف دزيا هاتنا كرنجي خدان شد بتن عن زيب خلق بسر هل ندبي كود دزيا آلنا چکو دیراتی ای پیدا بچه بود یک چوب ابریکا کاروانی مثلا تکست ای که آن نویسینا که آنجی که وقتی بچم بزاره کی گله تجارتش تاتا گوتنی برکت کاروانی ابریکت تجاری تجارت کسی داشته جیه که دا برای او تشتیوی بزار گوتن گوتی دا این تلدف خاصی جل که آن نویسن دا که تمل که خواهش بی دزیه یعنی بچم متهرش که دا تشته بویا يعني شكاف دا بو كيش سردمي زفرت اگر بيجي خوديا سردمي ام نشن دس نشان وكو موجود ديرو تاريخ بس ادبجمت مهار دس بيكام روباتي وحتى جاش تاخذ قناغ نيفيسين بري نيفيسين يجيب زاريكي جو قالك تشتي فلكلوري ان شي تشيروك هل بس قلت نت مازن قالك شلون بزاريكي هاتنا قلتني افج قالك البنات هاتنا دزينو عندك كنا ملكت خو بله سيدا انا هو جيك الفيجا فلكلور قالك تكستت فلكلوريجي معنا عندك هم هاد في سردمي ديت كلينا ملكي خو او تكست كرفا كلنا قلت سربكي يعني بشر انجاج نلقى الفوناتيكا يدقون نلقى سردمي تقول جدا بس قال كلينا ملكي خو مش تمام منه بله سيدا مروف تشوا دزيا ادبي بينت دقيقي ادبي دا يعني مروف تشوا زانت ابا هاد دزيا بله ديتنا دقة أدبية دزية أو قالك جارا فاكولينا دا ديارت بتن فاكولينا دا مكسك فاكولينا كتن دي بري خدي هنگه پیوستی آن پیدوی جدر آیا چافکانی آیا دل چافکانیت خواه گرتن و لیکولینا خواه سرشول بکتن هنگه چافکانی یک درکت سرشول کرد پشتینگه چافکانی که دیدید همان پیکستان همان النصر الفيري في جهنجي إيك شو أنا دركبت يدزيه إيك شو أنا يدزيه يدزي كي خداني ويا السنة رجال فيفا كلين ده أو ديجا عندك الركيدي تري ثانك وبشد بزان كيش كي السنة وكيش يدزيه سيدا بعربي بيجن تناص يعني تشتكي يا جول بيجن تناص وبرخفة تلاص جهة يعني أحس كم أبي باباتي بيجم يعني دو دقين وكي إيكن يانجي ایک جدانه یعنی اگر ام بيجن تناص مثلا تناص چیه انگو چه تناص تناص انكو دو دقن ادبي كوش سري حتى بني شبيجي وكيكا او كو خدان السر تكست خو ان دق برينجي هل نبيه تشد او دقه جاي كيدير بدن شو والله تاكي دي ترات بدن هابتن بنو منام بيجن الامريكا هابت والكردستان جاب جاري امداد بحث في السر دمي تكنولوجيا كنت حمي تجي قال كشف ودياره بوقتك وصل بيجن التكنولوجيا هم بيشكاتي نابتن الفيري مثلا كيسا كان بسكاري كان بيجن نمونه جون مولتوني تكستاكينات يا خوار الفيري كان عاني جهه عين يوتي كستينات اخواري هنجا مشان بيجن النادزيه مشان بيجن سر هل نبونا سر يكدو هل نبونا قداري يكدو نبينا بيكم هردو بيكتو بنياسن خامزان كيشكيه وطلاص او كو دو تكستن ادبي عن دو دقن ادبي واكي حتى الجهه كده هر دو كاج اقداري سري كدوها اقداري سري كدوها وحتى كبير راديجي كنا هاتي او كاسي او تكس دزي ام بجني خلاص او تكس الرسان دزي
نشأ كراسة يجيب كتابه هم دق دقي إنات يا أخواري و يعني حمية خو باش الزانة أبنية يعني دزياوي يا أشكال دزيا كبر شابه يا يا برشاوة أشكال. ديارة بله بله أنه مال كردستان يجي خاصة في سردمي تكنولوجيا ده وبرفرها من السوشيال ودنيا وصابة تجيبي اف دنيا اف ديار دهانيا طلاس يعني جامد بيجن دزيا ادبيه يا ديروكي يا حميد اشتي حميد نفسيني حميد تكست نفسيني قال لك ابر بلاوي خاصة جنجد ما دبي بري خدني اكيب دي كاسه كمعجبه خلفيه كاروشن بيريني يعني بقى روان ده كاروشن بيرينينا دبت اوجي خبا بشت تقول ربانا نفسيني ده خو من تابيش وخو وصل بتاع ناس كن كو اسن بتاع ناس كن كو اسن في سكارم دي محاولة دزيه قدم دزيه اويجيك دائما مروفيت دزيك في البازن دي بري خاطر عندك الريكت وصلت برزانجيت قانوني بخارين ديتشتن بري خاطر ولاتا كاين بس كارك دي مثلا رومانا كاين حتى كون بتشابه خديت رومانا قال لك بربلا بالكردستان وجمهورك باجي بخا غير داي هم اشين بجمد او ثلاثه دق رومانا كاتشيكيه ياتي ترجمه كانوا ورجران حتى فكراسكي كردي جنكي ديابر حتى كونافت اكثر وكسايتي نافي رومانيش دنا هدينا جوهارتن ممكن هذا الدنيا قال لك بيشكتي حتى كل جوجل يقول عندك جهه خلكي لي داي ترجمه كي عندك دقه كرد انجي عندك الريزيتو دركتي رومانكا تشيكي في رنجي قال لك انا نمونه موجود قال لك نمونه ديجيك جاب دار خدنا كيش نبس كارك انا مشهوره دي تشتيت السيمينار قال لك جرى السيمينار عندك جنرال شامبيريتنا دينا حتى دكتور زانكوي زانيجه رساله وانا دهان ماستر نامه ودكتوراه نامه جيك يعني تبر خدي قال لك ديزيات دهاتي كده الجدار ده رجع من نافانا بجن الجهه كي بحس سيمينار كاتا دينا سر بابتك كابراجي كاسك بلا دكتوراه ديال زانكوي او سيمينار دايل سر بابتك قلت يا بي منه اس كم كاس من افتش تاكري بس دوما هي دركتي دزيه بشتي كو قالك نفسكار مع عربي ظن دركت نظا اردني بيمني بكي نفسكاري اصلي الوري ابا مشين بجنبي ابا طلاسه ابا دزيه كو ظن ابا دزيه ابا دزيه بس اذا مثلا خالنها فيش كانت نابرا تناصي ودزيه ده وهل وثق خالن هفدج يعني مثلا تناص دون ناس وكي اكدوبن بدق وقت بس دزيه ده دزيه كبر جاف واشكرها بله بله تناص ما قلت هردو تيكست وكيكن بس تلاص ده بتشا جهورنيت كده ده جهورنيت كده ده ابا بجن خالك فرقيت اخذت نافون ده الناس في خالد مين سيدا تشريك هنا تشريك مثلا تشريك هكر قانوني بن يعني كسوكي بن مروف بشهد دقيقو باريزي تجدزيه افا جرينجا دزگهك يعني كم شين سازيك بيت ديناتن هرچند زحمت هجی چونکو هندین پرتوکت میاد برفره بین اونیسکار و برمت ادبی و زمانی که لکت برفره باشتر بیا که دزگه کان سیست سازیه کاد با دیناتنی هر باجره که و بباید سیستم و دیو جمعه سپاردن افرقمی دعوه کدنا نویسکاری کو پرتوکا خود پیچاب کتن اوه الوی سیستمی داز بجن ترکیه خاصة زانگال بجن زانگه هدمت کردستان يجي تشتهي هي دم الرسالة خاصة وصالات تشتهي شي بي دقي عن الرسالة بتن يعني برتوك هيك بتيتا باراستني هكا تو خا رزاجي بتا دزينه دي كشف بتن ودرافس ايتا دان ديتا رات كرن او برتوك انا او رسالة جل بريش هيك دزغه هيك وصافا ببايا سيستمك الكتروني دم اس بچن پرتوکا خود پیشکشی وی جی آن و نویسینگه هیکم آن و دزگه هیکم بس من پرتوکا کایزی چاپ کم اوی پرتوک پی دی اف داخلی سیستمی کتن و وقتی داخلی سیستمی کر دیزاندن که پرتوکا من یا دزیه بت آمبرمه می دزیه بتن دی کشف بتن هنگی من حقنی نه سو پرتوک بلافکم و اوجی حقی نادنه من جماراس واردن ايش نادنه من اسو پرتوک بلافکم التركي دي سامان خاصه زانيجه دم رساله تنفسينه أرسيدك هاي دي رسالة الأرسيدة هاي كتو شهر رزاج تشجهك إن أتبع خلاص رافض الرسالة أنا أدور قلت إنه أبى كان هذا الموال هذا نجي
جهال وری هو صاد دقیق مروی آنجی تکست مروی ادبی آن برهم مروی آن راح مروی دیتا پاراست سیدا جمارا سپاردنی بتناخوا تیره هندی های کو دقیقه پارزیت یعنی پرتوکاتا یعنی کادو تعبات پارزیت نخر جمارا سپاردنی بری هنگیجی بس از بجمته اگر دستگاه هک بیت دینانه بکده الکترونی سیستم بده ما کردستانی هنگی جمارا سپاردنی نه جمارا سپاردنی بدی به سیستم و به الکترونی و به کو دقیقه بیت هل سانگاندن و بری خود دیگه جاری اول دیده چی دیده نیک شکیوه هاتیه و شکیوه نهاتیه بله از بجمته یعنی نه جمارا سپاردنی تیره هندی نه کدوم کدوم پرتوکی چاپ کرد گله که پرتوکت خواهد چاپ کردین و جمارا سپاردنی تو گرفتین اما هر پرتوک نهاییه نمونه سرنده حتی وقتی دیگهی جناگه دیگهی کابرا اگه دی پرتوکی که ورگرد اوی خلفیه که روشنبیری نبودن خلفیه که معرفی و زانستی نبودن و بزانی نبودن اما بلان دی نابینه دین دستر خونه دستکاران البزوان چرا کابرا اگه یهاتی پرتوکه که چشم به چه ظالم جاری ام گله رگزی دیار نکن پرتوکه که ورگرای مبری چند اگه یعنی بسی جو آماده کردن و برهف کردن فلان کار فلان یا فلان که چه فلان این نه بنش آماده کردن تا کدا دست و حضور و عقل کسی که دیتره تا این تا ورگری نه بجا خو نویس کارش خود نه نویس کار هنگی تو نه نویس کاری تو ورگر جدای یعنی بگه ام اتجاهی ناگه ورگر تشتکه نویس کار تشتکه هلبزمان تشتکه وکولر تشتکه از بگه وکولر بس نشه بجم خو نویس ناوم وکولره اول اف باش ناول گل منه بجا ام باش ناول که مازن دین سرخوا و ام تنایه بله سیدا یعنی تبحثی ورگیرانه که وقتی ورگیر مثلا دقیقی زمانه کی بو زمانه کی ورگیری و دستکاری تداب کرد دبیت هدزی ویری ورگیر هکش زمانه که ابخو ورگیر نه البیری شكل ورگیرانه دا يعني او مجال ترجمه حرفي نينه دبيت معناه بدأ و بس هكذا دستكاري تدا دبيت هذا زيانه الفيري مسألة ورقيراني دا الناس ديدنا من هذا دزي چونكو ورقيرتنا أويد بتن بتر رونكرنيكي بتن داخلكي شد بت وقت ترجمة حرفي بتن وصارونا بتن أو شد دب خد رونكرنيكي دتي أهون جينا بتن چونكو ما بخنا برهمية سيدا أجر أم برفي برسيارش خاب كان أم فيجن كاتشوا يعني كيت كارت ما في ما وكي نفسر باريزي جدزي سيدا أو الفيري ما قلت بيت دزجهك يعني سازيك بيت ديناتن هر چند پرتوکش حجمی خو گله که زیاده تر لاتین کو حمیا بین سیستم کنو بکنه نافی دزگهی دا و حمی ابد چکی بزحمه دل بری جای کر بشینش بری به دزگه کو صابدا مزرینن هر پرتوکه که بیت چاپ کردن بن فیلتره که را در باز ببتن و اف برنامه‌های دیزی آن هنگ جمعه سپاردنی په بیت دانی هر چند جمعه سپاردنی بری هنگ جهات دانی پندکا گله که شوان جمعه سپاردنی ورکن پر همتوانه هکر همینه دیزی بدشنی وبتری دیزیه جلبری هکر اف دزگاه دا دینات نوبی سیستم هنگ کس نشدن دیزی ادبی که ما مستمع بحثی ما في نفيسكاري تكر وهر ديسان ما بحثي مثلا ورگیران دم مروف حتى چرا عادت شد دستکاری دقیق کتاب کرد بيكو مروف بدزيت ورگیران ده موجودة ورگیران برهم كذا دستي كسكيا كسكي دي تورگیرت أو نكذا دستيوية أو نكذا فكرة وزراوية الويري أو كسي ورگیرت هنت إجارة شو ترجمة حرفي دجارة يعني وصانين زحمتك وخلقي كتاب جاهز بيجل هنجي أو كسوار جرتن دسكارية تدات كتن نوكو الناس وكو الرون كرنك بترون كرنك تدات كتن داكو خلق بتر آشنا بتان بتر تيب جهتن أول يوري نابدا دزي بس الفيري ما قلت هكا بارتوكا كي وار جرتن هندكش بارتوكا كادي داريختن هندكش دفخل لزيدة كت آن كيف كت همین گید بته دزی ادبی چهارگرام چهار پرتوکه کادی تر بود. سر چه جوره یعنی چند جوره دزینه هنه یعنی یا لفظیه یا معنویه بیرو بوچونم تینه دزین جارا افکار تینه دزین چه واچید بید؟ از بشه مجموعه بقى حتی دزی عقل مروفیج دیده کردن. آنگو چه واسه از حس کم تو وی بابا تیپ کی بمارون کرد. هني سيمينار هكذا بزاركي بلافزي سيمينار هكذا كاسل ورينا هني فكره جوجي شي هم شو دقه وي
سمیناراوی اواکو امد بجنه بگوتن آن بزارکی اینات کرن نویسینک تکستک اوه هنگی اوه جی دزیه و دزیات تکستی بخوشی پاو تشتکی دیتره او جی تیتا کرن. بله بله سیدا ما بین پرسیار کادیتر و بجن مجاره کادیتر بو چی سردم سوشیال میدیای یعنی دزیا بربلافتره و بسانسوره. بله من قلت الدنيا قالك بتشيكي خاصة أفراج عندنا وفي السوشيال هنا قالك بصانة هي كاسة جبت هماش شولة كيف جبتن دو بيواج نظامتن ما بيشتن تكستك جوجل اللي بدتن أنجيل يوتيوب يعني هر على ذاك دي بتيرا عندنا أني السوشيال يبت دشتن دقيقة تشتكي حتى قسترانا جينا بس دزيا أدبي دزيا استرانيات دزيا حمي تشتي كرندت الناس السوشيال آوازه و حمي تشتي دش دقيقة يعني تنو كيف أخذها بخاطر جماعة تنو بيكو جورني جيتي ده كنا دي بيجت أبا ملكي منها أنجيك أبا كذا هزر وعقل ودست منه سوشيال بس شد بت وقت كيف من دزي هو صار بربلاف نبيها سردمت كيف انت حتى شيء بعد دقيقة بتزيد قالك زحمة بيفدبر أو دقيقة جت هذا كاشف كرن. بله سيدا يعني إنه كمثلا عندك ديفيجن فيسبوك أف إكس كي ماسين فيسبوك يعني مثلا نفسكارك كي هاري برنياس وبربلا وكسا كي ساده وكي إكلي هاتنا فيسبوك كده تشهاد بيني. نویسکار جلوی توانی نویسکار هندک جاره شد برای کادی برهم خو بپارزتم دامت که تنویسی سر پرتو که اونگی برهم یدیت پاراستن او دیتر نه شد بتن اما بورانده نکل سر فیسبوک یا دقیقش یکی ورگرتی و یه بلاف کری او چو جاره نشد بکت پرتوکشی چون که جرعتنی نه اگه کره پرتوکشی اینجیش میگوید ریکت هنگ دیت دیار کنن و برزن آوردن الباشا روجي ده. سيدا دزي بخوا يعني بنجها خدا بوچی چه بی اگر چنه کو دزیا ادبی چه بی یعنی چه بیت اگر بروفک دزی بکد خود دزی هم وكو ديار دايك وكو نصانم هما يا ولاتي كساك دفيت خبا فشتن قلت الدسبيك يجي قلت كساك عن جحيلك واحد ما اظن يجي بري خد فلان كس خود نویسکارا و مشهور بیون آبادان گیتی چون خود جاره اجیده محاوله کیم محاوله دست بکی چد بدن بجای اوش دوری محاوله دست بکی دست دزیه کی کتن هندک تکستان هندک هلبستان که چدشتن دلش کره دست بکتن هندک دزیه کت کو خبافتت گوراپان نویسینه ده یک دیجیه هی دست بک خمر و که ساده و نویسکاره که ساده یعنی ساده بینی دست بکی و هدی برای خدای کناگ حتی رضا فلان گله جهشتک قیمه کوپیت کی بخدا كسوسة صادة من أثناء جهمي أجد محاولة هندك محاولة تزرع خد المحاولة هندك دزيا كتون هندك تيكستا كتون إنتن باترو ما كتون كراسة كتابة وخوين درزة شو كم كتابة وصل جديدين كسك نفسكارك كل دس بيك خاصة بير بيجا هندك كتاب ما لدا جوجلي أو كتابتي خو عنواني وأدرسي حتى خو برجي ويجيانش بيجد يدزيا خود نویسکاری که برینگه پاکش بیه بس پشتی که هشت قانون حرکتی دلیویا خوب گین تک هنده کسی دیتر آنجی خوب بتر مشغول لیکن بزاواد زیاد کری بس ویژل ویری اول شرمزاریه معناه برهم خوب برینگه جای پاکشی اوی کو کدا دستی و هزراوی اوج حمید براوی ده چون دیدی نبی جه باوریه سدا برا بترکیج یا ناف کیج رکزین ادبی دا دزید چید بیت شعر رمان مسرح ستران چه برا بتر خودت حميرة جزادة فلكلوري ده دزياتي كرن فلكلوري ده فلكلورنا ملكي كساكي دزياتي ده هاتي كرن ترومان ده وقابل في سردمي ده بتر رومان ده دزينه قالك برتو كديروكي من ديتين وكولينن ده كسا يكري برتو كنا كديتان عيني برتو كيما هر عيناتي أخواري هل بس ده دزيات هاتي كرن قالك هل بس ده حتى عند ديوان كامل أنا ظن مشيك شو وقت تبري خدي سيد كسا سيد ديواني أنا أخواري وديوان هر سي ديوان دوي كاسي بسي كاس ببيني او شيء معناه بيسي ستايل هنجي يجيك مروف شكيت بتكو هذا زي برا خدنا ملا جزيره احمد خاني هر داس بك بيتا ايكيا هل بس عن هوزان يا من لجنه هل بس ابو هوزان ادرستي
دست بك هوز بيتا ايكيا هوزانا حتى دوماهية تبرق ليه ستايل هاي وحتى دوماهية خانيها مصر ونبيس كارد نبت باقش هرواس سخت تبرق ليه كسا كستايل تجدان هر بهنك كراسة كالبرة نروح بتشكي قومان جد بتكو أبي بزاف دزيك يا كيران طام بهنا دزيك تناف برهمة تيجي تأكل ماچینا بیت اوی مثلا ستایلی خو گوهری بیت مثلا هر 4-5 ساله که رنگ اکید نویسی بله چیز بتن بس الویریشی هم هر چهار بتن وقتی ستایل خوشی بگوهرتن لشیوی تد دیارت کردن اگه کراسی دیار نکرد لشیوی تد دیارت کردن اجا اول وصل بدی زیاد میخواد لشیویش دیار نکردن تد سیدا يعني انها اختیار بیشن صاب آشکاره يعني أصل دزية أدبي الكردستان إنها الش أصله يانجي هي آنينه بربلاوة يانجي كيمة يا هاي أصلا بجمتك جلا بربلاوة أصلا بجمتك كيمة جي بس يعني تقريبا نافنجي يا هاي يعني نظام شو كده الجهة بين جلك ده الجهة بين رجرينينا سكالانينا ديفشونينا كده بهابن سبارم دي كيمتر ليتن چونکه برهم هنیجی برهم تدزین یجی لازمه بیت پاراستنی خلقی که روح مروه که اسقط دائما بيجم اسقط بيتك اشعري هل بس بنفسم يعني چن نفسينا كادي تربتن وقت ازبر خود من الجهه که هذا بلاف كن كسي كنا بخينا حسب که روح كام كشت چونکه از بده خود دینم که 4000 کمروبی جگر مروبی امرو مازنت کد که برهم او برهم صبحی کرملت اكيد این افتیکستی های نویسینه چه جانرایی که آن جوری که ادبی بتن اوج روحه که یا مروفیه تو روح مروف پارزتن مروفی روح بکتاب برهم و آبر صبحی او برهم جیت ناف ملت مفای جوهر بگیرتن جلبی از گله ازد بیشم بیدویه خدانجی دخوازه مافی خواب کردن دمیت شتکی و صابینه در رگیری لوان کسب کنه دزیت ادبی کن هر دزیه که بيجا یک مالت بدزت تو دی چی شکایتی نوصل شکایتی آن سکاله بو برهم خوشی بکه اوجی ملکته مالته روحاته تعباته سيدا مثلا وقت تو وقت مثلا فرسوكا كيتشيت كذا بيت شاب كات تو بياكيري حتى تو حقيقه باريزي بخدم ما تجهد وصانين هم ابو مكيد بيجن توكل على الله ام تشيتكن ام شن جمار سباردن ورد جيرن وخد جمراس باردنه وبرتقانه بدرخانيه مثلا برتقانه بدرخانيه او معناتها ازجها كي بله ام سي دي كي بنوري وبرتقا خد دي وكو برجيم دي دنوي او جي صحت كني جا نظام باش تنجي جمراس باردنه دنما وجلويري شويري بيفاجي مثلا رقابه وديفچوني وكحق مروفين دا خوارن او بتنده جهتي دي خلي بناس بارنا كنا بشين خلي بكنا سيدا ما تشيد بد هناك جارة مثلا جي جورك تباخذني جورك هبتن يا سكالاي بدلويري جي هبا ابدا تشتكي جوان بتن بله دم تشتكي خو من ياز نافي برتو خانه تشتكي خو نا برتو كي كده بين مس راسا باش ميوري جورك هبتن يا سكالاي بد محاميه كي خو بارزري كي خو ابد باش مي كرم كه بتي كستيران افدقي انا برهم منها بلا بد مناقشه كل سر بكون كجايويه انيه منها سيدا ام تقارن بيجن يعني مافيا كا روشنبيري ثقافيه هي یا به پلان وان کارات کرد. خدای چی بهش متأس باور نکم پلان بد. هندک جارش نزانینه، هندک جارش سهوابینه، هندک جارشی که هندک کس هم موجود داد خواب آوینت میدان. تیجا تایبتی بریکا و جوانین فیسبوکی. بله. اوجی هندک ابوش کاندنا هندک های. کو هم اولی که برهمی ولی برزک نه. مثلا تو گفتی بتم مافیا روشنبیری. تو تشتكي جوان تو نفسكاريا كم مشهور ناف داري ناف ملتي ده هندك هسه بلان تشد بن في محاولة كم برهمتها برزاكن مثلا بين شاشة فيسبوك إذا بينا أخوار بناف أخوار أبى برزة بكاس نظام كيتا أني وانا فهنجي برزة بس هندك نفسكاريا هنيجي كاملا مثلا كرابة برهمة كجزيري أني رستو يعني سقراطي أني جون مولتوني بدزتن أبى في جانجي دي بريخون نجيب قناغة مجوي شنو بريخوني كشال أو برهمت ويديرو كده وشال قال أفرد جنجتن أبجين قدي كشف بتن. سيدا تشتكي هاد بجني اقتباس. من اقتباس جهة. أو فترة هالبستي ده هاي. برابط هالبستي. وزانة عروضية عربي ده بل. سيدا يعني مثلا حتى لو كاجي عندك رخنا جرين أدبي دي بيجن كوميديا إلهية دانتي. يعني هما رسالة الغفرانية معرية. وقال خاندية وترجمة كلية ودسية. أما الكردستان جابت هاي
بجم نبي اسناد وانا بجم البزوانه رحمه خدي اللي بتن او جماعه هالبزوانه كي كلاسيكان نجي شعر عروزي نسر او جي ديال بكو هالبست شعري تيان هوزانتي بترياون يد زينه رجال فيري هالبست اذا اقتباس هاي متبجنيتي هالكيشان جي تضمين بله ناقه وسيده او ندزيه خلك نهاتيتي جهاندن المدرسه الجهه السازين روشنبيري نهاتيتي جهاندن كو عروزي دا تشتهني من هالبست كاخذ ما هي من يا كليب كذي جاتي دا دلج من بربي بتالا يملا جزيره كنت لهم سيدا ما نفنيات ممكن تهري ولا نعمل بس ممكن ما تبري خدها نفسيني كجمن كريت نافدو كوانا دا أنا جو وقت خلك كيف روشن بيريانا بتن أجي مطالعة أنا بتنو في زانين سرنا بن كدرسته تو بيتك هالبزمانة كيف كنا في هالبستا خدها وتتازمين بكي بقوات كرني هنجي دبيج أو هنجي برهم مروي حمد برافي داشنا ما هذا كلكم مروي حمي يدزي وخاصة دروان بيجي ده آيات قالك جرا آيات كنا هالبست خدها وقالك جرا جيك الشعراء الملمع ما هي متبجني يعني تخلص أمام تخلص هالبزمان قالك جرا الناس نابي خو باش نابي خوي كريات نابدش بهندي كونيت دزيني آجي أو ديار بس باتو الرومان ده نشي دولة رومانش ده بله مروي شيء قالك جرا عندك كاركترنا رومان ده مروي شيء نابي عياله خو كده حتى من چیزی که اگر چیکیم من ناودو بچکت خواهد کنید دیده کو برزنه بد بس وجد او کسی دزبد اتشیتن اتجلت پنجره راه بد هنگ دیش ناوی گوهرت مثلا ناوی چاق من روجانه دیده ناوی گیری بخواد این دسر هنگ جیشت بدستن سیدا تو بینی کنگ پیتویه اف پینوسین سخته بهینه دادگه کرن خود دفمن هم هندی زیتره چه داره یعنی دفمن هک پیش وقت بری هنگی جهاد وان اف کسی هنی هاد بانه سزادان هاد بانه گازی کرن ریگری لی هاد با کرن هاد بجم افرو چه ترش صبحی چه ترش دزبا نین دیزی ترش چه ترش لا ریگری بتکم لا ما برهمه که پاکش هبن دی بو چینی برهمه تدزم بو چی برهمه تدزم وقتی برهمه تدزی اف استو بینه دو ام دو یعنی نوی کش مزیده بله ام دو گورپانی دوای که یک منی کش مزیده بله سيدا من يعني دوما هيك فرسيار ياماي بس حس كم بهيزم كادي تشوا قارن دقة رسن دست خواب بينن اگر هم بچن صح كنا مثلا كرتوك كي يجي دقة كي ام بيت فينا بخ يعني ببينن هم دي تشوا دست خواب بينن خودي اول بچك شول بيت فاكولين السر بناكرن ديف چونا قاديف چون السر بتاكرن الديف ديروكايا بچن مثلا دقة هاي كيفنا كلا كيفنا كي افروكي كريم على خو تو دل ديرو كاوي تشي وتقال افرو كجار تقال افرو تقنجت يجي هاي مثلا يدهيه افرو كي كاتي دزي ابا جاي فاكولينيا جا كخدان تهبونه دابتن ابا تشتكي ابا باشتر يعني زيتر خدان ابا كو دزي كري ديتا كشف كرن هكا تهبونه هكا ونبج يعني نتهبونه دابتن او هنجي بجدي چون بود تو فاكولين سر بنا كرن بل ابدا هنجي اتبيار كرن بله مهندس عبد الحميد منداني زور سپاس کو تو به خلکی بشدار بود گلمه زور سپاس بوده سپاس بوجی بود حوالت میت بر کامیری و در هنر و جماعتش که ساعون صلاح و رزق همین گهدار و بینراشی بله بینر هجا سپاس بو ریبابری روشنبیری لسیمیلی جی کو اف جهب و مدابین کرن سپاس بو وجه المتا مشاکر حتی مهم جوانک دیتر ببینن شاد وقت